علیکم سازی تنجی برادر گاز داری هو هست بزن 10 تا گاز چخونش بگیر ها İkinciye çiba mı gireceğim? O gırık da kolum kapıymış. Anay moşu. hiç şımara sırkaysan bayo O to kujara megrezi bu. Deviden gusora to kado Man kad, ina man kad. Mankşa. Bestim amca. ey پلی заправкай ва юро ман надодам беба бахшиш бугум Tu şoförü ne dur yaka? фаҳмидам акаҷон Çiğne fahmedi. ака ҳози бе пли заправка тамед Poli zapravka da seret bumona. O besme şılangi gaz mı bigirim? Taş hareket mi odalar? Tamam benim hazine çiğne. Go kıştaki. Tamam. Me bara dı go ki bu kişen me bara matısın. Ama sura. Hop. Hana canım. Zakat. ana матлаб буду камахам ҳастмеш Hemen az pas ne sıra başa çok kadar ki. Hakikaten fikir geliyor ki bana gayip kapanan anı şu buraya gayip. Ben buraya gayip parmağına dolma buraya salamati ki kuşu dara falan. Ben almıştım gayip kapiku. Megem ki paşadan çarşımda yok ki megem dari şaman kurdum megem. Gap kamayı. ana mexanam хеле гап остақ шунага Ela çok saf böyle. бебе шохре ба Yumuşak. Öyle ne pandesar. Ne pa. Zakat. پایدوشی؟ سلام علیکم اکا. İzzok o zot. Naruşeni takıdet fahmidi. Ne çi naruşeni kerdum اکا؟ Dastaret yakmış. Çok karpuz akalan memuni. Demiş berek ruz. Sevmiş sap sırk şidagi. Tamam mekanam bu ma peş tebiyom. Fro aymoşin inca biyo. Ha? O piyoni ma nafama bu. Bismillah. Ne ki tır faruk katke? tu şoförü tu kaska dori tu bura ma megrez tu Ya kıca megrezi de onu besmez mi? bak dakika sada asla Aleyküm kadomu ki şafiyo. şoför akar ay Ma. Koşat da cevap. Assalamu alaikum aka. Ahmak duni damuna qalton. Baxşiş akan onu daha tonga di baxşiş akan. Pardon, kumeşe moira qalton ditu. Baxşiş. Bu komandir ma gnu ma nafahmidim çi bu mankade. Çıkıt çıkın kadi rudrangi pomidori sırxori bu dam çişmot şaparakoy o ziyazada çi balu ha? Ne o khalna ge komandir ma prosta sata kargen. O Anva. Selam aleyküm. Söyle reis, korkak bu ama tarafı. Her روز ماشین رو روش میکنیم بازار دار ماشین بیزنس چی خیلی؟ بیزنس همی خیلی داره بیزنس میگم که چه پرابلم داره که ای چشمات معلوم است خیلی کانترکت پرابلم بود داره امو پیش دوم پرابلم بود که فایده داد کردم گازن چی پرابلم همین کی نوارجون نه پدر زدم اونم که ای خونه اویلام تلفن کرد که سوید میرک پشی درد اومده ایستاده نمیره سویت می برون میگه نه 300 خرجدار میاد دو ماه خرجدارم ما گفتم تو بگاهی تو پگاه خب همین سوم میدادی 300 قدر سوم 300 میدادی 300 سوم ها ما یا بالا کده با میدادم پلیت رو خی شیت بسم جان درسته اونه که در کیسم با فکرم که همین خرید کرده که من 200 سوم دارم 200 سوم بله 200 سوم دارم خیمیش هم 200 سوم بته یکم 100 سوم دیگه قرضدار میشی و کی میتی اوشا